yenda so gutuma no ku receive chibesa with M-Pesa yeah a process yo gutuma chibesa neri chibesa chao na bachiko gwikira nyore kwa goldire genta se gitomo tomere chibesa na bachiko kangagirita bateja baito barurire SMS the only thing gechenjeti ne message eri teliko kwa details chiri chionsi na namberi yonsi muna yakayana nirikare mundu naroro chegenteke tararora bwaita buya okay ikegera as a company yes muri gukora igintu busaigo yes maybe there is a reason as to why yes bwaita bwigenteke mburubi okay muna naende na achaka dudu se ntobwate serikali Data Protection Act ya 2010 ndio ngoteberena na ki company ende onzikero ya chakire ko collect information kure sabateja bae yenye tumia in a fairly way and they protect the information comment na intumune company ntotageti ko expose ya muno mtejo ito ase abanta bange okay nako mufano muno muntu rule nyabisaba ali ochire mpaka kamagambo abantu mbalenga ku interact na barabunchera nechi enamba yaye ngakigutigaranjira anyingangani bono kwenishwanga information yeteliko na goncho kanana naye bwekora omuntu okay esenge nje namba yao is a digital print no maete boigo enamba yao nabego ku identify oyo ndudusi okay bono kwenishwanga ntoko protected na etonyore too much exposure lazima to twalenge gocha ne service muneyo all right yes asante sana mwanjo motegereri me studio tore na Enoch korose company ya Safaricom PLC egento tokukwanera na mangana a person to person data minimization uchebuna company ya Safaricom yaligirie mbinu yenye kabisa yo connectinga abantu mbali bagona gutuma promotional messages nga gerogende ganyorete details ya ukurwa sensemeli ya M-Pesa soko mutumira besa na kadhalika ebino bintu tukuligerera igo mojo motegerera nyembono ukari kwigurira diao tukuminge kegenderete ngiri kike inero ujumbe tukunengi wiyake kimasema mbiye ekera no tolina Enoch gaiga ase studio atima dinga ekero kuligerera genteke yes na kikira leta maonchuriria angana na kerokende totebenga mbwa ita kyobo nene kialetero gochia especially bantu liwa gutumika M-Pesa okay okay ekenene ebinte binene bibere esengenche egenteke mon compliance na Data Protection Act ya 2010 as an organization to be very compliant number 2 etotete go protect ya bateja baito from exposure esengenche obwibyo bonge umuntu ago gwakeresi imyogo taidudus enamba yawo ne tukunyara kumanyanga iye nambe ya cholere kuru bono lakini boni iga with data protection ndio nko minimize olenga ki abantu mbalenga babwate nambe yawo all right teliko enda kuchenji nyore namba yoke gachire se phone book ya iyo muntu teliko chikonyerusio na bokonye rusie se phone book yawo lakini moina ali eko genda bora umenisoma sana data tukuboli na ki bono maya the Enoch for example niko na namba yako yes nikiona wewe ndio umenitumia pesa lakini namba yako imefichwa naona ni Enoch hapa sinaweza toa kwa phone book yangu nikakupigia haina shida mimi na wewe tunajuana nje naye ntomanya ine temine thika maono ya change so this thing is entirely brought us say oko prevent ya bantu gete balia yes otata tibanya go wagra yes igenteke kwelingere diosia mangana yo wa keruchisi mi na gotumero chi message anyhow ama so many abantu abange neli abate